Асан Ақтемовқа да сертқа батлав чықарылды. Оның янына екімлеріні қоймайлар ве керекли илачларыны бермейлер. Адвокат Айдар Азаматов диверсияда қабатланып тұтылған мабусыны СИЗОда зиярет етті. Адвокатның сөздеріне көре шымды Асанны диверсияны бір тақым инсаннен япқанында ве патлайжы моделер сақламасында қабатлайлар. Енді ona 20 yıllık қапыс мұддеті беклей. Адвокаттың сөздеріне көре бұл Асан евел азапларға оғратылып, бермеге мечбур олған танықлардан вазгешкені үшін интиқам дей. Асанның көкірегі ағырғанына бақмадан işgalciler оңа керекли тибби ярдым көстермейді адвокат. Преступление. Мучает боль в левой части, в области грудной клетки. До сих пор к нему не пришел врач. По-прежнему он не может нормально спать, так как ночью ему кажется, что задыхается, и опять его будут сокамерники, чтобы он не задохнулся. Из лекарств из всего перечня, который ему передавали, дошли лишь некие витамины. Я думаю, что есть некое давление на него таким образом. Забирают лекарства, то есть берут лекарства для передачи, но не доносят в полном объеме. Будем подавать и жалобы, и заявления на такие действия сотрудников следственного изолятора. Он 14-15 күнлік апыз жезаларындан сон уч қырым татары Шевкет Усейнов, Эльдар Удаманов и Арсен Ақтемов азат етілді. Удаманов и Усейнов сентябрінің учінде Анғара койынде газ борусында олған патлав давасы бойынша шекленіп тұтылды. Оларны işgalciler тінтувден сон евлерінден белі олмаған тарaf қалып кетті. Бір күнден зияде олар аққында іч бір малюмат yok еді. Sonra олар Ахмеджет Авалиманы территориясында тұтылғаны белі олды. Оларны анда чықарғанларынан башқа полис қадемлері тұтып, бұйрықларына yerine getirmegeninde қабатлап, апыз жазалары белгіленді. Арсен Ақтемов диверсияда қабатланып тұтылған Асан Ақтемовның доғмыш қардашыдыр. Оны ФСБ бинасы оғынет чықып, ағасы не ерде олғанны білмеге тұрышқаны үшін 14 күнге апсқанеге ташладылар. Сан кедерсін ФСБ бинасы янында полис қадемлерінің бұйрықларыны yerine getirmеген. 2015 senesi sentyabrынан 20-сы saat 12-де жемаат фааллері işgal етілген Қырым еле олған Чоңғар, Каланчак ве Чаплынка сыңыр кетішлеріні блок етті. Юкарабалары үшін yol қапатылды. Жаяв кечіт бойынша тоқтамастан қолларында Қырым татар ве Украин байрақлары олған инсанлар юре. Işgal етілген Қырымға ве Қырымдан тек енгіл арабалар бастасынен яда жаяв кечмек мүмкін. Қырымға мал алып кеткен юкарабалары чоқ километрлі sıраға тізіле. Куда мне? Вот сейчас стану, буду жить. Мне до Геницка доехать, я там живу. Я что, везу что-то? Или что, я по своей воле что-то? Да вообще, ну что я, мне домой доехать. Я не хочу, чтобы вы кормили тех бандитов, которые убивают наших людей. Все, не будете вы их кормить. Я кормить бандитов. Вы кормите их. İşgalcilerini aşatmağa yeter. Қамачав тешебушчилерінің бойле позициясы ярамадыған мал ташымасыны тоқтатты. О вақыттаки Украин бизнесі işgal етілген Қырым еле қави бақ тұтайды. Чоқ миллиардлы келерлеріні жоймаға істемейділер. Оның үшін Қамачав тешкілячыларына кон қорқызулар келеді. Қамачав тешкілячылар арасында Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев, Меджлис рейсі Рифат Чубаров ве Дүния Қырым татар конгрессінің президент муавина Ленур Ислямов. О қатырлағанна көре Қырым татарлар ве Украин жемиетінің фаал қысмы бір ғайе етрафында бірлешті. Был момент, когда мы сидели без мяса, и я не знал, где нам взять деньги или мясо, где что взять, когда мы вечером не знали, что приготовить. 500 человек. То есть приезжает какой-то дедушка такой с Западной Украины, он ехал. Он тогда сказал, я уже не помню, не то ЧОП какое-то место, не Западная Украина. Он ехал, потому что он увидел за день до этого во сне, что мы без мяса. И вот он взял 2 барашков, загрузил и ехал он почти целый день и привез нам мясо. Вот я сижу, как раз вот такой пенечек там был, и он приезжает, у него 4-ка это была машина, и открывает там черный и белый барашек. Фааллерінің талаплары ве басқысы алтында үкіметте Қамачавға қол тұты. Тек 3 айдан декабрінің 16-сында Украина Қырым еле тижеретіні тоқтатты. Işgalcilerге қырсызланған Қырымны ашайтнен темин етмеге баяғы палыға шықты. Ноябрь айында есе энергетик Қамачавы башланғаны вақыт акимиет фааллерге қаршы Milli гвардияны қолланмаға тұрышты. Ноябрінің 21-де Қамачав фааллеріні Илья Кива yol başılığında Херсон батальонының аскерлері үжім етті. Да, түневін олар бераберлікте
сыңыр кетішлерінде тұрып, бір қазандан ашаша еді. Камачав башлатып Украина эм ишгалчылерге басқы етті. Бұнен берабер ишгал етілген Қырым меселесіні дүнияның күн тәртібіне шығарды дейді Нуруслямов. Тек о вақыт инсанларынан чоқ осы ишгалчылерінен тижерет тоқтатылмақ керек олғанын аңлады. Мы напомнили материковой Украине и всему миру, что ничего не забыто, и что мы здесь, и мы что любые торговые, деловые и даже политические отношения с Крымом каким-то образом, если будут возобновляться, то мы будем стоять этому стеной. Потому что никаких разговоров, никаких политических, тем более разговоров, и экономических с оккупантами вести нельзя. 6000 тонна ашайыт эркун, бинглерже кубометр суве электрик киловаттлары. Қырым Камачавындан сон ишгалчылер бұндан марум қалды. 2 айдан 2015 сенесі сонында Украина үкіметі ресми шекілде мал ташымасыны ве электрик сатылмасыны тоқтатты. Нәтижеде Русия чоқ миллиардлы зарарлар көрді. Ишгалчылер Қырым көпірі құрылмасыны тезлештіріп, илкебелі ярымадаға энергокөпір кечірген еді. Камачав тешкілячыларыны ишгалчылер тақып еті башлады. Дүния Қырым Татар Конгрессынан вице-президенті Ленур Ислямовны ишгалчылер энерго Камачавда қабатлы оларақтанып, оны ғияби шекілде 19 жылға махкүм етті. Ишгалчылерге Ахмеджитов алиманны запт етмеге ярдым еткен. Херсон вилаетінде сөзде Қырым самооборонасы азасы олып, Русияге ярмаданы запт етмеге ярдым еткен сабық Украин арбей яқаланды. Құқық қорғаушы органларында олған менбалар хабар еткеніне көре яқаланған Валерий Николаевич. Таққатының мәліметіне көре ода 2011 сенесі Русия паспортын алған. 2014 сенесі февраль айында сөзде самооборона сыраларына қошылып, ишгалчылерге стратегик объектлеріні запт етмеге ярдым еткен. Бұл сырада Ахмеджитов алиманы. Таққатшылар қайдеткеніне көре одигер ишгалчылер тарафдарларынан берабер Украина қытасындан учақлар келіп қонмамасы үшін авалиманның учув қонов йолыны блок еткен. Також, володіючи відповідними знаннями з управління авіаційними польотами, підозрюваний надав військовослужбовцям держави-окупанта інформацію щодо управління системою навігації з переміщення повітряних суден на територію півострова. У тому числі допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова. Наразі Херсонським міським судом Херсонської області задоволене клопотання прокуратури автономії та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 гривень. Ишгалчылерінен ишбірлікчі жебе сызғына кечежігі вақыт бірлешкен құветшілер операциясы штабынан аскерлері тарафындан тұтылған. Бұл 2016 сенесі ишгалчылерінің дизель батальонына қошылып айдап жолған Артем Костенко. Оның сөздеріне көре батальон ел басшылығында бір чоқ Русиелі бар, женкеберлер арасында есе Афьон пек популярдей. Первый раз в жизни в этой армии попробовал метадон, первентин, черный, мак. Все тяжелые наркотики, наверное, которые существуют, все попробовал в этом батальоне. Вообще в жизни ни разу никогда иголки в руки не брал, пока в армию ДНР не попал. Хотелось бы начать жизнь с нового листа, как я и хотел, это задумал изначально. Бросить наркотики, может вылечиться от них, как получится. Украина телекөслік қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігі 2014 сенесі Луганста телекөслік қызметінің ерлі бөлігіні ұжымыле запт етілігінде иштирак еткен женкеберні тұтты. Станица Луганская Сакина Русия женкеберлері сыраларына қошылып, телекөслік қызметі бинасында олған қапыларны сындырып, весиқаларны алып, техника йоқ етілмесінде иштирак еткен. Біраздан Русияден олған елбасшылық оны мемори сыңыр кетішіне весиқаларны тешкірмеге йоллаған. Женкебер енді 8 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле. Телекөслік қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігі қабатлы кіші яшыған еріні белгілеп яқалаған. Күреш бірлештіре. Киевде Мухаджир Опен адлы сербест күреші бойынша бала ярышмасы кечірілді. Ярышта 6 яшындан 13 яшына қадар чешіт миллетлерге айыт 300-ден зияде бала иштирак етті. Тедбіріні бірлік жемат тешкілаты ве Қырымнан спорт күреші бойынша федерациясы тешкіл етті. Адетінже ярыш Қырым муфти Сайдер Рустемовның кіріш сөзінден башланды. Іслам, як я впевнений, будь-інша світова релігія спонукає бути сильним. Але сила – це не все. Заперш ми повинні бути гідними.
Тому будьте в першу чергу гідними та сильними і будемо разом деокупувати Крим, бо Мгаджар – це переселенець, і будемо разом будувати нашу Україну. Eski Qurumdan kelgan 9 yaşındaki İlyas birinchi tutuşuvi vaqtında raqibni omuzlarına yatkazib temiz g'alaba qozandi. Diğer kurashchini yengib finalga erishib, o'z cheki kategoriyasida chempion oldi. Я не люблю проигрывать. Bu İzzet Faytonjiyev o raqibini omuzlarına yatkazdı. 13 yaşındaki oğlan Mısırda doğdu. Birazdan ana babasının Qrimga ko'chdi. Şimdi Kiev viloyatida yashay. Serbest kurashdan uğraşgan 6 yil davomida onun o'z kurash tarzi paydo oldi. İzzet aytganına ko'ra, o raqib nasıl hareket etganini ko'zatgan so'ng onu hujum etdi. Genç kurashchining arzusi bor. İzzet uni yerine nasıl keltirajagini yaxshi biladi. Мечтаю быть олимпийским чемпионом. Сила воли надо. Надо очень усердно тренироваться. Трудиться надо. Дисциплину надо держать. У нас поставлены цели – это выучить Коран, это быть физически, морально, духовно сильным человеком для того, чтобы нести добро в общество. Qrimdan sport kurashi bo'yicha federatsiya prezidentining muavini Imron Usiyinov aytganına ko'ra, sport millati va dinini baqmadan erkesni birlashtiradi. O kurash Qrim tatarlarining qonida dey. Yosh sportchilarning parlaq kelajagi olması uchun ularni kurashning olimpik чештlerini jalb etmek kerak deb tushunadi. Ми думаємо, що в тандемі ми будемо розвивати боротьбу як греко-римську, так і вільну. І вже будемо бачити свої результати на світовій і міжнародних аренах. Yarışning tepsirchisi Aleksandr Pastuxov yarış yuksak seviyede tashkil etilganidan hayratda qoldi. Організатори подбали про все. Наші дітки вже мають привчатися до того, що вони є героями, вони є найголовнішими, незважаючи на вік, незважаючи на брак досвіду, незважаючи на те, що у маленьких ще не все виходить. Оце важливо. Боротьба – це не тільки перемоги на килимі, це гідні громадяни, справжні чоловіки, які люблять Україну і які готові творити добрі справи для прослави своєї вітчизни. Sergey Житомир viloyatidan keldi. O bugungi yarışmadan zevqlandi. Onun sözlerine göre serbest kurashdan uğraşgan 3 yıl içinde bu sport çeşitini pek sevdi. Bunun için idmanlardan tek haftanın sonunda rahatlana. Onun en sevgen kurash usuli qapqandır. Мишоловка – це коли тебе беруть на накат, ти береш його теж на накат і ти його починаєш сам крутити. Xalq deputati Rustem Umerov vaqtincha ishg'ol etilgan territoriyalar reintegratsiyasi nazirining muavini Snaver Seydxalilov ballar nasl kurashganini baqmaga keldi. Ular yarashni pek beginganini aytib, Qrim tatar yoshlari inkishofining desteklanmasi haqida o'z fikrlarini paylaşdi. Це нібито в нашому ДНК, але боротьба сама по собі зараз, як ви знаєте, це олімпійський вид спорту. Тобто це взагалі правильно, щоб Україна має такий досвід. У нас дуже гарна школа боротьби, і ми повинні її розвивати. Ви знаєте, останнім часом у нас були олімпійські медалі. Ми привезли, Україна привезла Жан Беленюк, Ленур Тіміров, Парвіз були учасники, так, і вони отримали і медалі. Тобто ми повинні заохочувати нашу молодь для того, щоб вона продовжувала і розвивала боротьбу. В Чайках вже є культурний центр, є спортивний клуб «Бірлік Спорт». Буквально у вересні відкрилася школа. Дуже великі плани щодо розвитку подальших проєктів. Це і повний цикл освітнього процесу, тобто з початкової школи до старшої школи, а також розширення саме спектру спортивної діяльності. Тобто зараз є команда по боротьбі, але планується також і футбольна команда та інші види спорту. G'oliblar tatlılıq, kup ve federatsiya timsalinden olgan meşrebelerinin mukafatlandı. Bundan gayrı 5 maxsus mukafat bar edi. Ularning arasında g'alaba qazanmaga istegeni, eng go'zal atma, seyirciler sırnığı, eng yaxshi tarz uchun mukafatlar ve yarışning maliyaviy yardımcısından priz oldu. Inna Polikova, Islam Pinka, Zaman. ATR.
Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліметini толдырыңыз. Төлемдер насыл мұнтазам тарзда олacağını қайдетіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесini басыңыз. Бірінші ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilerden азат етілмесі үшін өз issеңізні қоша білесіңіз.